Ahwefo eha eye attention TV na attention TV so de wonim say yetena sese ya na enipa afutuo ne adesuade wo mu na yede ebrewo ene ye ba betwetwe enkomo e de afa besties ho meka besties anachese yonko abrebo obi ho ye oba ose ne bestie eye bema obi so ye bema ne bestie eye oba wono ena wone ne kana suma semempo oni ni chocho mucho enya asemo a saa bestie krono ena ofa phone efre no ne etwetwe nkomo ye ba behwe ne negative ene ne positive side a ewo yabra abomu na metena sese idi na onim se media ene Rahel Obapa enwuma ko bi so ada Roma ena da ne da yetena se awomo ebo ye chidom sika famu na yetimi ede eniwa papa abra ewo attention TV so University Foundation wose afe ason bronyamu ena ye koi enti se wo entade a waheda de won sheda aduane sika ade biara wunim se wo fi wakoma mu ede che mo brohunfo enwisia enyankai ne ekunafo a nyankopon ebehira wo no University Foundation wose wo twen wo so de oniema ne beba na afi watimi ede akwakoche na nyankopon akasese wa anya amami wanye ama wunwe nti upese onye nyankopon ensemu nhira de a na afia sui wafri wakoma mu achade fe wo mu ahomatrofo iso 0548 302 985 ofre wo mu a se baby bia wo ekwan wase den e bia na wuni nkran wo kumase se hwi kwa baby bia wo bia no University Foundation beba na afi achade a wo no oba abeje no wada wase na wade akwa akoma ekunafo e de amount Natis Cosmetic and Boutique wo matri kwan wa Bleku Matarazo agape se ukopie mu e wo ho a entade ye papa enku papa perfume papa bibi bia wodi siesie widie nani a ema ho ye fe na wa wote shine wo se nipa se etoda atimi dress wo hwanhwe mu house a na de me ametimu se me ho aye fe sa ne ma na re dress ama ho aye fe ne de ye nku atade empaboa perfume ni nyina Natis Cosmetic and Boutique womo ho na wo benya bi ewo Ablekuma Agape Tarazo womo so betimi afra ma homatrofo yi so 0242 631 620 wo frɛ womo a womo beje wo frɛ so no wakasa na dia ehia bia no waba abepe bi ewo maso eye ho meni mabedwafo na atena asena metwa me ho aba me ba medan mabedwafo adi e de akyere na afi enkomotwetwe no ya hya ase Yasai emma munyina akwa ababiem de ba attention TV so me da wase se unya abetwa me ma metwa me ho ebaaye mabedwafo enne mene wamo eba betwetwe nkomo e de afa Besties nsensem yi ho eye nana eje isikapa e na afen so akosia sparkles me wamo akwa aba eju so pa yo na mabade anachese ensem asese ye koso ewo omanfo bebre no relationship mu a etoda emane ye de toda nso emane ye nyo any bestie sem ya oba bi wo ho a owokunu anase owompana wone ne tie na nso owo bema oba bi wo ho a owo bema a wo fa de se ne bestie ne one ne kunu nya ntokwa na wo fa telephone no afre no ene ye bestie wo mehwe ene kwadwoko adwuma wa amantem oba ya mkokan na obo masum enti no na bestie be ma ne so se aya ne sususu ukunu no omu ade akora de enti na so obo oba no atuka no aba befa no odoko eno ne bestie asuma sem bia no ane ne ka obema bi so wo ho a wo jire owo girlfriend na so owo ba bi won chen no so friend se bestie a na yire no aduane kora na ne girl no aduane ne sada na nchini twam a wo be frɛ na waka eho asem e de akere no ni nyina no ya de bi asese ekoso a ye dwendwen ho abobo ho kakra na me hya se de akosia wo na wo ye oba wo be ma bestie wo be ma bestie papa no bi sa enkomo ben sa na ya wotai na ne twetwe on se akoye se ka se bestie as na odi kan kai no ebia asembi e hawa ebia untimi encounter with spouse no ono na on say yes na mo create some rapport bia
I say you can't hide anything from him or her, no. Until you may say no. If I'm to tell you something, I don't feel being secured or not being secured. Say say me cast shall make catch you. Na if you are my bestie. Bible on say oba unya ware amfa na sa ware fo munya ware a mo abeye honam baako enti eden ya na wuntimi nka nkyere wukuna ana obema wone ne ti awaware enti abefofo afre be ma foforo abonti so we do me bestie we dey meet me nka nkyere mi kunu enti asa me ka kye no on say ebi amene mi kunu yesterday date no na me on bestie dida during relationship be because piano and I'm a lady and he is a man, so I think say in the better form no nyame timi kan che mi ku na last mi ku ya na mempe no me ono me best no ye be man me ka che na advice bi be fi ho na say obeka asem bi abeto makoma so ba say me ka che mi ku no no de ya de na me ko ka che no obeka che me say say na me ye ba say ko ka che o best no de be hu say na we ye no aye ni ye ba o de ye nya ko on say bestie for na be ma no mo krokro bestie ma o untimi nka nkyere sofo a o chira wawade ye so wo maame o wo wonse wo untimi mo mama na me amfiri okunu ne nkasaje bestie on say bestie no wo akoye say mo kasa you vibe and obia only o bestie no mo ye cool you talk sometimes mo be kasa mama kasa na mo mo na ya doing things and shada and fata but me so for no be shakwa na on so ma me ko me so ma so obey na ma so be it's bestie no sometimes bestie ni be no mo time mo other besties no e me ke kana me bestie no so worry no so worry so if me ne kasa because almost what ba what the chain no onim se na mbate anaso no so date no onim se na mbate ti se me kan asibi ha me kwan ye bibi na ha me a onse mi tin sa ho kan je mi fun de bi o se me catch me bestie na me bestie me call so me na okasem bi na Thomaso na me say okay me ne okan bia I go back to my husband sikaba una ko sia ya adwen se woni ni kunu tie ni bibi ha no na be ma na ya de ya enye wan kan kire no be den hu se de oye ne nye na emu be ka kire ni bestie na ja ya krokro be na binti me ne nya adwen me ne nya adwen kapra se ne sen hu Abraham mo kra me jisika ne sister me ne nya adwen I think for some time ago me nya oba bestie da say me ye be ma no oba me bestie da but edule bi na me hu se o afaso bi ani so ahunhia say me ye be ma na bia me twempena na me say oba ye be bestie me to be fa be ma ye be bestie because dear bestie oba be catch on and dear bestie be ma be catch on difference be blue and I will share bestie ya kan ya akwese nyonko brebo ho asem ne yaka one ne ka wasuma asem ni na ana oba bi wo ho a una hu ni say your bestie but the only ne change na no oton it is oba be ton me de ka me ma me nyonko be ma aton because nipa na okoka me ho asem kra chere no se na adwumu do kakra be ka say na bra yin so oba na oka wasuma asem chere no mo say bestie are selling the bestie out esida social media you crazy so they depending on what you did to the person no adaba ko ese aba ko shati asem se wo so po bi asem na se nipa ne ka na asuma asem chere wa irrespective of the besi bia ne kwan se o mo bi te o ka chere waso wankanje wano yeah enti no se enye de wo de aye no se ye te ha no ye te nkofo hu nsem nkofo komasuma asem chere but na se ne menti ase ye te eni se ne me ne nya ntokwa se dem pa se me ne de ode de waka che me betwa ne mpo a ensi da since now for bestie I was so hwehwe mu fa ne no na no enye pete na bestie say depending you know we yes so we just enye bestie no you don't just kasaman kasa agosi ama o de mazika pa making a point ayefo aye bloody agosi ante the one say sikapa
Obe me dodo ka me ye na de. Obe me dodo. Kaka. I didn't say. I know say sometimes you read other books sometimes a man bestie, sometimes relationship problems me advice so me support so. But me point of view who say papa because me remember be bra besties. Asama maybe be sana escapa king. Yes. Bestie if one be every omo ho. When Abakusho kasa mama nsie. Ebi every omo besties. Bebre na. Enti no wo be ma no de wo si o wonim say wo girl no the bestie ni bra Michael. Bra Michael nso no obehia wo ge ye the bestie ya hotel na de ne ko. Ya ene nyama kese no mo. Friends with benefits. What you say? Now, why nyama ense fata was bestie. Senga ya obi man so kra nka nka enya hweba kro ma bestie dia maybe dia men support. Mate. Agosia. Oba. What you show bestie bi mudum da? Oh, I know dia But na pro ye ko di brunya. Oh, ye di brunya. There. Let's go park cars me say besties ni we ni uncle bestie. Was it ebinum? One him say you were friends with benefits. No, wait. Okay, you were friends with benefits. And they were bestie. Bestie is nya oba pa echechwe mu. Friends with benefit, okay. I'm me ye be ma be fa oba yi. Ne mama na ti ase say e dey di ko me na for be ye bestie. Mama na ta say ba maka chan say e pe say ye. Ma ko si obi o hekra be dia dance say dem ke no kra. No, but me mama ti ase say ye were friends with benefits is different from bestie. So me be cheche mutobo. Say me know we are bestie. Na do baby. Now I think I have feelings for you and you don't have feelings for me. You are having sex with me or we are sleeping together. And no, me because I've developed a feelings for you. No, be your bestie, be move. I don't know be your relationship. It's not bestie. And to me your relationship. No, because we falling. No. It's not our boy. And our bestie now our follow ma o bestie to be our boy and I be our ABCO. Ubeja ukunu no akofa bestie no. ABC da. Abakosi enya no kre. Enya no kre because it's no bestie. And it's no bestie. Mo fam comment mra. Bia we see no. Wo girlfriend be bestie sa yare no. Bia so boy. No. Na down for bestie sa. Bestie awe wa se wo na ma ho kwa na bestie. I remember ni be very complaining. Our friend a girl. Na odina phone so 1 hour. 30 minutes, 2 hours, I said. I'm talking to my bestie. Look at this. Look at what? Some bestie no cry every. My bestie. Now me say me admire a oba part. I said you can be new. I said me date oba kosia. Me say me admire oba part. Your secret admirer. Not just wouldn't even the open. Because the moment Sikapa what they know ye different from being a bestie. Your secret admirer and you put me show TV so me Ghana by me secret admirer Bruni good me show the movie I'm say no ho ya me fe me admiring someone doesn't mean say you want the person. I know but you don't know.